الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات ناتي دونتي ليتم إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية ووتين نقول الله سبحانه وتعالى كدول يالكي عند الموضوع سيمور الدعاية جيجيتني توحيد الوهب يالكي دون دين قول ما كتوم قل هو الله ويبكي ويكو لندو فاتي أموبان ولا هنا دو قل هو الله ويبكي توحيد ومفت مكو Surah Nabi ko jetu da lon kon ngan imam lan kita. Surah Nabi lan kita tauhid. Ten min tin regi kala ko wete shirku e gadi mun fop walli ko nyaa do mu nyaawi. Dalen alquran woni jonni dirte dole. Fatiha signala kul wallahu moba lan amisaki. Mun do tungo mujiza ni dia to. Mujiza mawdo. Donc ti uti to القرآن والصفة ده هلا كهنا الله لك سبحانه وتعالى يغيرته ويتكون التشريع أو الشريعة هنا ناتك إياك نعبد وإياك نستعين يلتو كدي القرآن أو الصفة في جفتولي بالفتوى التاريخ يكون هي حالي من جت جبل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ناول اثنين من أهدون أدو فيلو ما في وسيفيكو كوني باوتو قرآن يوكي في تاريخا يفتودي سندني أن تاريخا في بلان جيجين كولي جدي ان بلان بوزيتيف ان بلان نيجاتيف كلهم إسوارهم هذه feƴƴi kon fof ko imma feƴƴuɓe mala ma feƴƴuɓe malkita ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim feƴƴuɓe mala ɓenni gayri almahdubi alayhim wala dallina ɓen kadi ko tarduɓe ɓen e ɓawo ton on noon fof muɗum donc ɗum ɗon direct suratu hud wiya min kadi ley awa fi ko feƴƴi kon e ma ko day seeɗa annabajo kala e ko mum kom يعني سورة الشعراء بونتكم نبتة آية جسدني إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين كونسان ولون دو تي فينوناني كونو هيو جما ko bandi wonno سورة هود على تكايا وي أن باجو مون ko ni eni jirano ko dum do be jaatino ko dum do be wiwno ko ni arano ko do be sedano needa ko hendu halkina needa ko hundiyan ko hunde kaari dum do sifo kadi mala ben ko honno be mallira kadi ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه بأثر أمي وغارنو بجاندي سالي يقولوا نوبي ممكن سيفو كتنا بداندنا حلانا بداندا وهنو بداندنا فوق سورة هود جتايا في سلم مسنغو كو أبي كو فئي كونكو جلتي هنا يا القرآن كنو يوتا كو أرويتا تا ودالي كون دم ودويتا سوا سوا هيكا دي قدمو من كفاتي مالك يوم الدين ko hande fani donc on kadi ko mun kon suratu zumar wi na fi lakara ija kanayen dum don suratu zumar fi lakara ka fuɗɗi lan wi mi ali simore ne fi lakara ha ba fangal on be lutu ko wole ayo fi zumar mira in fop mo kala kusuji in fop علامة بريزنت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فيه وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم أمبوني كوكوس أمبوني أرى الله فامدلا أي غوتو يلتي بارتاجي كذي وي أوا إدوبو كوكانجي إلي ناني وثيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرا den ɗon kadi sifa fi muɗum kono ko adorata ko bandi on fi mum sifa ha wiya konto seedoya ko seedoya fa bisa maswal mutakabbirina ko noon tallimma ɓen ko seeɗa kadi ko mum kon nangoya ha gasa sifa ha laaɓoyi ha kamɓe kadi ɓe wowli ko ɓe wolata ko lanni yimɓe ɓe ñawama ko halkete halkama ko wakkete leydi wattama leydi ñawore nden gasi ha lanni joni noon malayka tippino arti arno kadi
yalla dalan nay wondema programme dargal ngal ko kanko tigi woni métier de juge wona wi go kanko woni juge o kanko tigi ñawata kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa qur'ana tigi wondema jooma ka arshi makko ara wa tahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya yahmilu no rondo arshi jooma maɗa on ka sengo ko e mum de ñande thamaniya jeeta kala ko ɓeeti haa fi on thamaniya sabu ngin arshi wi no jandi no ngi siforano na ko malaika jeeta to na ko buluji jeeta to billahi ibn abbas en ni yimɓe ɓe nge probléme o wi ko thamaniyatu suhufun min al malaikati ko tafteji jeetati malaika wo taftewol kala ko Allah tun andi ko malaika belo woni e taftewol kala ko ɓeeɗon ndi arshi o joni noon si arshi on ari jiiji mango waɗi ñawama duwodirama salim fof gasi joni si ƴaway malaika ko tippi ƴaway suratu zumar sifi ɗum kadi man malaikata haafina min hawlillah yusabbihuna bihamdi rabbi wa qudiya baynahum bilhaq wa qila maada alhamdulillahi rabbil alamin goɗɗum no yeeso ɗon on dambi ɗo yeeso ɗon kadi jaari simon no sifi widargal ngal haala jiya malaikaji ɗi hino wango e sera oɗo art malaika ɗi ñaawe hakkude maɓɓe ɗum malaika bonni bonna hay hunde kono Allah daali kamɓe tigi malaika on tigi wa qudiya baynahum bilhaq ifa ɗum jiɓay doy la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ɓe ñaawe hunde ñaaweteɗo yani altan dargal ngal memmini ke waɗi changement ji bus wanno burgarare wanno malaika bus ko wonno ley ga jawruno boga ko won tippi ɗum ukkondira moodi burgarare molnade wadde way noon gasi mo kala hettiti ka wonnoɗo no gamera wayno placé aɗo dey mon général ko mi wonnoɗo ɗo kadi wonno ɗo mo kala wonti ka wonnoɗo wa qudiya baynahum bil haq ila alhamdulillahi rabbil alamin kono yeeso ɗon ɗum ne kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin par ce que Allah darino wa lahu alhamdu fil ula wal akhirati o fuɗɗori tagugol ngol ko yettore o yi kadi ka feŋ tuma laaɓoye pos kadi ko kanko kadi wiyante alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum woni yeeso ɗo donc wiɗen dareti Allah timore wotere fatiha hino tonki qur'ana o fof makko timore kala ƴetti e muɗum si iwti ɗon kenen makko yaade e mujidatul qur'an karim on daara timore kala timore hikkinde e nden ɗon nden haray no woodi ko simoje ɗen kadi no woodi ko fuɗɗaɗa ko lannitoyaɗa a ƴettirinde dow wiyama anandi sortu fatiha sifike fi yimɓe malaɓe yimɓe maltitaɓe sortu bakara ari présenti hokkitanne nden heña ganti ko fatiha memɗinno ko islam mim dalika kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نعم فاتحة في ملائكة donc أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فاتحة في بندي نانغويتين يجسكو جوتو إن الذين كفروا سواء عليهم أنهم كدنا وهاك دون جرادون كا woɓɓe goo kadi nanngodira ɗon ɓurɓe ɓen ɗon kadi bonde wiwa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi l akhiri wa ma hum bi muminin ko on to ɓe seedoya kamɓe kadi ko bandi jilki fuɗɗi détaillide fi bandi ɗon ndaare correspondant direct wonɗo hakkunde fatiha on e bagara on donc ko wano noon simoje goo hayye no koɓe goo faalete wiide ko simore wotere wono hakkunde suratul fiili kañum e bi mana hakkunde suratul fiili kañum e suratul Quraysh ma ɗum hakkunde suratul tawba e suratul anfal taway ko fuɗɗaɗa ko hino hewnitoyaɗa hana ko dow iwruɗaɗa yaade sa iwtiri ley kadi a ƴettita ko naati joni hiɗa ƴawrude taway kum kala kum kadi hino jokkodiri e ɗum manaji mum ɗin no yaadi ka memirɗa o ko ɗum watti Allah taala nelaɗon wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa al-fasiqun min tippini e ma kon no henti ko bandi fu wiyata jotitake ha wiye awa no jilɓi seeɗa si a jannganama qur'ana ko gotel e piji ɗon mi jaɓi ma mi sali kono wiyata laaɓaali hen kadi hino laaɓi tigi tigi e wonde wiye aya alqur'an
tawa harf kalima kala aya o hino lotondiri e kalima hikkodirɗo e on ɗon tawa kalimaji ɗin hino firtude kalimaji ɗin e nder aya goto alquran kalimaji ɗin hino firtude kalimaji ɗin e aya goto alqur'ana juutuɗo ɗum fof hiɗa yiya nder ɗum ko sengo go e mujidaji e qur'ana ɗin si iwti ɗon mujida oɗo alqur'an ɓurɗo mawnude ko tawi kon dedete biinde tippi waɗi duuɓi wulure ma ko ɓuri duuɓi wulure e duuɓi 400 e duuɓi bimana e lebbi kadi tawa ha joni hinde woniri no nde wonirno noon nde ɗuytaki nde ɓeydaki nde mettitali yimɓe ɓe onon on ngalɗani ɗum tawa ha hande bimandiɗa puɗɗiɗade janngude ha joni hinde wele ha joni sa ɓeydiɗe hiɗa faɗande janngude ɗum ko mu'jiza molanaɗo nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ko minen woni ko tippini ndeɗo alqur'anare ko minen kadi woni ko renata nde kadi so nde ɗumtota ko nde ɓeydata ko enne nde woniri noon ɗum ɗo ko mu'jiza molanaɗo ɗum waɗi jomiraɓe gande ko gande molanaɗe soomi e mayre ko nde woni source yani ndeɗo alqur'anare nde woni ɓundu ɓullitirndu oɗo sharia l'islamu arano on ɓayi docteur Mouhamadou Wure en hino ɗo eɓe anndi telemma tengo ka fiiɗi ha sharia l'islamu cuugol e cuuginorɗe ɓurɗe mawnude ɗen ko wiyete taw ko alqur'ana on ƴeewi ɗon hadisaje ɗen non si ko woni wo artoya ɓaawo oɗo sharia molanaɗo jaajuɗo ko defte guriji winda e mum tawa surtout mum arano on ko ada jogede koye deftere tade ɗeɓɓaɗe ha joni ha nde istimbatuji ne jokka ɓene e baba oɗo sharia kala ko waɗano jurisprudence ƴetta e mum ƴoga e mum gon ko ƴoga e alqur'ana kon harayno ɓeydino lanni hande kadi ko goɗɗum go tafete kono ha joni hinde ɗon dennanangal ñawoje piƴƴa yaltikoje gantinga mo koɓe spécialiste ɓe hino ƴogude ɓe inna ɗum ɗo hino dagi ko aya alqur'ana wi ɗum ɗo ni tawa andanoka ɗum no dagi ɓaawo sabu ɗum alano ñawore mum yiyanoka ma ɗum tawa andanaka no harmi ñawore mum yiyanoka ɓe yiltoɓe kuujino e alqur'ana ɓe inna hino dagi ma hino harmi tawa joni hinde ɗo ko nde présenté ɓe ɓaal taw nde ɗo hino haani ngalɗinde mouradu moƴƴuru ko ɗum waɗi kamo koɓe ukkiɓe e nder mayre ɓe hay ko baaru gandal wii firayde mo kala eti joro ha ka wawiri ɗon eka janggiri ɗon so ndaari masalan wona imam ibnu jarir tabari ɗo ceerno molanaɗo mo fassir jeeyaɓe kadiɓe firgol ndeɗo alqur'anare min de mi joguinen ko mo jallat 14 mo jallat 14 charhugol fira deftere wotere alqur'ana tawi noon kanko firo makko ngon ko eggi e sahaba en direct ko sahabaɓe wi ɗum ɗo ɓawi ko adda o ye haddasana wiya ko ɗum ɗo ɓe wi o ɗuɗa toon ko haddani hoore makko kanko donc woɓɓe goo wona imam Qurtubi oɗo faqihi molanaɗo jomiraɗo fiɓu liiƴoriɗo e mazhabu goo e fiɓu on o firi alqur'an on sa ndaari a tawa oɗo ko telen makka sharia ka fiɓu o ɓuri dolnorde ko ɗon o yaari ko heddi kon e muɗum o annda fi muɗum wona oɗo ceerno molanaɗo a cheikh Mouhamadou Amin Sengeti ɗo ko neɗɗo usuliyankejo telema sengo ka usul figu o addi tafsir makko on adwaul bayan sa daari a tawi ko tafsir usuli ko ɗon o ɓuri yaade ɗum jomiraɓe gande firoɓe molanaɓe wono cheikh Tampawi lugguɗo e ɗeɗo gande science zamanuji fewndiɗi fewndo ɗo o firiri alqur'an on e ko o janggiri kon goto e mo fassir hoolaɗo e firgol qur'an o ndaari ko ceerno o windi ko e firo o ndaari ha o ronki o inni kullu shay'in fihi illa alqur'an mi yiyaani ko mi yiyaani e nder hakkere ma si wona alqur'an no anndiri noon eno famiri alqur'an o e ko yiiɗo kon hiyadanamo tigi tigi on tawi oɗa kadi kaka anndiri ɗon o firiri hattoye ɗon ha galtinga ceerno goto no wiye a cheikh Mouhammad al-Mutawalli Ash'arawi oɗo ceerno alimu molanaɗo Égypte wonɗo ministre e gouvernement Égypte o on yurniti nde alqur'anare o windi deftere nde kunni o wiye mujizatul qur'anil karim mujiza alqur'an
joga e jomiraɓe gande wuuridaɓe hande ɓayde daari kuni wi mawɗo duuɓi ma ɗin towi min torikema yeeso men ko alqur'ana wi simaya jannguduɓe noon e alqur'ana wi joga e ayeji alqur'ana hande tawata hiɗa yaadana e faamingol faamina yimɓe nodditiiɓe e zamanu yankoɓe modernisme wiyoɓe hino fini ɓe final muɗum noddi ɗum faade e keefera ko e yeddigol Allah subahanahu wa taala mawɗon tawi ɓangina yoga e ayji alqur'ana te no naata e haqqille ɓe gonɗina ɓe jaɓa ɓe annda jata yo mo fini janngaali alqur'ana haray o finaali o ɓurtuɗanade mo fini tawi o janngaali alqur'ana haray o ɓurtuɗanade o ɓurtu majjude ko alqur'ana o woni final nafa wandel tigi tigi o ɓangini ɗiji anndanɗa hoore maɗa o holli wondema ndeɗo alqur'anare hinde memi dennanade nde e ko jangete kon fof discipline ji scientifique ɗi fof hino e nder alqur'ana oɗo mawdu e watamo yewtude en wowlani yoga e terme ji français terme ji scientifique maray si étudiant ɓe ɓen e cadre ɓe ɓen no dergaɓe wattan hakkille so wii wondema oɗo alqur'ana no renfermi no memi toutes les disciplines scientifiques que nous connaissons actuellement notamment la physique, la chimie, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire, la géographie, géologie, médecine, embryologie, tout kala ko jangete ko science on o makko wallahi mo en nde alqur'an ala nde wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay min tippini ndeɗo deftere e dow maɗa nde ɓanginde explique kala hunde nde explique nde ɓangini kala hunde mawɗo on ɓangini ɗum holli o wi no jeeya e muujita alqur'ana tawata kon hiɗa faama e mayre wondema ko gooto tippini nde tippinɗo nde on ko kanko tagi tageefu mum fof ko kanko kadi tawdeta kadi e tageefu mum fof ko kanko daarata ko kanko siinata o wi seede mum daare hakkunde Allah min e Abou Lahabi kadi seedunoɗo Abou Lahabi nde o yennuno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah tippini aya alqur'ana direct neɓaani duutaali simore ari ngaari spécialité makko tabbat yada abi lahabin wa tab o wi ayi tu yewto wonno yewta tawa ko kanko yewta ko kanko jeyɗe woni yewtude ɓe ko kanko siinata kadi ko o yewtata kon ko noon o yewtirta o yewtay tun tawa ko lanɗo hattanɗo jogiiɗo feere wawɗo wadde ko wi waɗay ko woni yewtude enen o yewtiri tabbat yada o wiyaali sa tabbu ko tabbat ko ɓuɗɗi al amru na goɗɗo yetta simalan ni komin jaawiɗa no ndareno mawɗo on yurnori ɓurana noon cheikh mouhammad almoutawalli asarawi kadi o yiye muɗum ko buy ɓawoɓe yiyaali ko buy taba ko simorini siyama suratu tabba ɓelete fo ɗe muɗi suratu tabba e hiɗen andi ɗum hay boboy koye no andi ɗum kono hey mo naata ɗo e suratu tabba yaltina ko saykuji ɓawoji yiyaali o wi Allah ko daari ko tabbat yada abi lahabi juuɗe Abou Lahabi ɗeɗe halkike hayri wa tabba enele o halkike kanko tigi sabu ko woni wo kala ko sukanima ko leydi ɗi si leydi ɗi ittama kon ɗum heddoɗa haysi ko acide wiya miɗe wancindema kalaɗi peɗeti menima a lannay nde wotere a waɗayni ɗum ɗo aray kon ɗum hatta waɗani ɓanna hoore nde ko oɗo alama défense maɗa défense on Allah o lan ɗon halti iccanimo tawi ala défense ko ari woɗɗo woni hewtaymo ko ɗum ɓay ko ari wo hewtaymo o wi awa gatiwa tabba ɓuɗi alamru ɓay juuɗe ndi kalkike ɗanni ɗukkirayi ma ona anhu maluhu wa ma kasab nafatamo duntantamo jawdi makko nin kala ko o fantiti kadi o pelti dare ɗo ko mi wino on ko wonnema ayeji alqur'ana ɗin yiɗe firindira dare tabbat yada abi lahabi juuɗe Abou Lahab ƴen halkike wari yeeso kon firti wiiɗa anndi ko woni juuɗe ko fo o firdinani wa tabba anndi ɗum ɗon firti ko woni ɓaawo ko
haalkite o perdi o hayri joni noon toujours ko perdi o wona firede ma agna anhu maluhu wa ma kasab ko yangi ko ɗaɗɗi fof nafatamo dulkantamo hay hunde kono hino ko ɓuri hurƴinade ko yaafi ko o sinu mustaqbalujo arɗo ɗon sa yasla naran zata lahab hino fawi naatoyde yiite ma o naatoya yiite joomirange duldugol oɗo noon cheikh mouhamadou moutawalli Sha'rawi yaltitini ko faala yaltinde ko ndaare biñande Allah tippini on aya wi o naatay yiite hakkunde ɗon e maygol mawɗo on ko duuɓi jelu waɗi duuɓi buyi ngelo silmi ɗon e o ñaamidata o wondi binde kiikiiɗe naɓidi ngelo silmi daɗi yiite kono kanko o heddi ɗon ko ɓayi desido on desidino turnata o nani moƴƴa négociataake yewtataake hare kanko Allah subhanahu wa ta'ala o anndino e gandal makko wirningal wondema o wattata ko yiltatamo e laawol yiite ngon aduna ko yeeso tun o yaara ko yeeso tun o yaara e fawdene woodi yimɓe waɗuɓe infraction ji yani bakkatuuji molanaaɗi hawniiɗi hurɓiniiɗi fottuji e ko waɗi ko ma ko ɓuri ɗum hakkilaaɓe kono ɓay kanko kam wi'ama so yasla naran zata lahab hiɗen anndi jogugol si jihaade fokkitaama walli yawma zab ko jeyaa ɗum e ko hawni ka ɗum nanngay ko jeyaa ɗum e haalkooji ɗin kono woodi heɓuɓe ɗum Allah waɗani ɓe virgil toyaaji ɗo yurmeede o waɗani ɓe virgil inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'ani waɗani ɓe ɗum ɗum o wi innama stagallahum cheytanu bi ba'di ma kasabu afallahu anhu kamɓe o suufi ŋeƴƴude kanko woni patron o kanko woni accowo kanko woni lettowo fof ko kanko no huli haa maapi yiltinooɓe on jihaaji ɓe yahaano ɓey wallahi ɓe felliti e halkike yilti subhanahu wa taala wi hey kono ronkunooɓe yawde ɓen ɗono nanndodira hayle hiɓe duwano yaade hay ko noon ko ne murtini ɓe caniiɓe lanni kono oɗo e Allah desidanimo naatugol yiite o wiimo ɗon law law sa yasla naran zata lahab o wuuri wakko o wuuri o yaltoy ko Allah wiiɗo yitti Allah daari naatan ko tu so tawi o siñanama naatugol yiite fayin ko ko sifagol perdi on ko firgol mo ɓeygo makko mo o ɓuri yiɗude o kadi la daali wamra'atuhu hammalatal hatab si tawi hara waawu on ko atpaɗo e ɓaawo to haray ko kamɓe ɗiɗono si tawi hara waawu on ko fokkitande yewtere ko arata yeeso ko fof mum yummirawo wonoyta e jam faani siko fokkitande yewtere yummirawo wonoyta e jam si tawi ko yani ko kanko ko abulahabini ɓeygu mum ko kamɓe fof natoy taɗa hara ko atpa ɗum direct e ɓaawoɗa fof mum marsali permitimmi on faami donc nde a refi Allah simore ley leyre ga wonde ngal inde en tawi moodi alqur'an hino dolni tigi tigi o yirki kelemma sengo ɗe o gande molanaɗe oɗo science mo alqur'an o wonani ɗum mujiza wontiri ganda développuɗe hande scientifique ɓe ɓen ɓe wiide ɓe perti ɓe memoyi ka memoyteɗɗo kono koɓe janngi kon fof science maɓɓe on fof moɓe janngi on o fof makko si ɓe hawtidiri savonɓe maɓɓe adiiɓe sakkitiiɓe fof discipline ji ɗiɓe janngi ɗi fof ɓe hawtidiri jannde mum aya gooto alqur'ana meminayi ɓe leydi aya gooto pet meminayi ɓe leydi ko waɗi noon ganɗo men gooto Cheikh Abdoulmajid Zindani oɗo ceerno men gooto pet ɓe mari ɗo ɓiɓɓe worɓe tawi huɗo hay buus dakor mbaɗo wurenno e men hayse gandaɗe Cheikh Zindani en no toon tawi kuuji ɗi anndanɗa hoorema ɗi huulata goɗɗo so janngi yawon to nde ndaare mawɗo no janngi alqur'ana ha o hawno e ayawal ndaare ngal ɗo wi ngaal yiidayede Allah wiiɗoɓe andinaɓe kadi hay hunde ɓe annda sinaɓe alkal islam Allah tawi ɗon sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim
حتى يتبين لهم أنه الحق. meɗen fawi ɓe hollugol ma ɗum ma men hollaɓe ma ɗum men holloyayɓe ɓe Allah wiɓe ɓe capatako ma ɓe wiɓen tigi tigi holloyayɓe sanurihim ayatina mi hollayɓe kawetaji anɗi ayeji an fil afaq e dennanangal bangeji ɗin fof ko wiyete afaq dans le langage français wiyete les horizons wiyama horizon koye ndaari ɗo kala ko yiiɗa e ko urma hakka yitere ma nden hakki ɗum wiyete horizon yiilorani kadi jiilorani ko dennanangal ko wiyete kammude ko wiyete leyɗele ko wiyete cuddi ko wiyete kala ko woodi ko fof ko ɗum ɗon fof wiyete fil afaq wa fi anfusihim e maɓɓe kamɓe tigi ka wonkiji maɓɓe mi hollayɓe toon honɗum mi hollata ɓe maajeji an ɗi kawetaji an ɗi ɗimi gasete andirede mi anditirede mi hollayɓe ɗum Allah daali hatta yatabayyana lahum ha ɓangana ɓe laaɓana ɓe poos annahu no nde alqur'anare ma ɗum annahu no l'islamu o ma annahu no nelaɗo o ma annahu no ol islam wal haqqu ko ɗum woni gonga koye jeyi kon koye coma camare on mi hollayɓe ɗum haɗiya mawɗo on daari tawi wi'aɓe ɗo ɓe ɗona taweteɓe ka juulirde ni wona uddiɓe majlisi wiyaɗo ɓe wiyaɓe ɗo wondema Allah lan ɗon hollayɓe ha ɓe yiya ɓeɗo ko jomiraɓe gande nde Allah tigi seeditani wondema ɓe yiyay ɓe anda ko tippina e makon ko ɗum woni gonga ɗum titiɓe jaɓa e Allah dali wa yara alladina utul ilma الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. جميل وياي yimɓe oktaɓe gandal wondema ko cippina e maɗa ko e meele ko ɗum woni gonga ko ɗum kadi fewnata faade e ko nafata ko hetti ko fof jawle mowoto otoje ɗuuɗay senditiri o yaajay kono yimɓe ɓe wonta e jaam siwana abtak l'islam ɓe arayne ɓe wiira ɗum gandal maɓɓe ngal ko ɗum waɗi ceerno goto no windi deftere nden konde très important e ɗen bange hinde wiye allahu yatajalla fi asril ilmi Allah no feeñi e zamanu gandal donc c'est un scientifique américain donc ko jomiraɓe gande américain ɓe lugguɓe gande windi nden deftere américain ji jomiraɓe gande maɓɓe savanɓe hawtodiri windi nden deftere inni allahu yatajalla fi asri lilmi yo feeñani yimɓe ɓen ka fewno gandal jandi ɗo ɓe fof majjatake taguno ɗum tino si ɓe reway kono ɓe wiya kaɓe andama ko majji kon noon ɗum ko ɗani ɗum ثم تبري مجنين لما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله بداني بنتين سبيان يندري فرنسا بمجنين كون أما جانكو تنجي بريني كون تورن تكون هبه عندي بيسر الله سبحانه وتعالى هبه عندي لوكي سبحانه وتعالى كون نورو شيء فوالي باو جانجي واي وي ويلتي ووالي كامبان وي كلا عنده دمو جانجي yotti e andal mu'ungal tenniti henani ɗum hino jangi hono jaɓaɗi la ilaha illallah muhammad rasulullah hono faalayoɓe woni nokkum gotum o andinaɓe hay hunde ɓe anda ko ɗum mawɗum wi e Allah fiñanino wondema kala ɓe anda sari ɓe andali Allah wonali e lawol ngol Allah fiñaninoɓe majjere winoɓe ko majjere ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون afala hara opéra e hoore afala hara herbicide je ɓurɗo mawde ɗen ko ammuɗinta ko ande fanata sa andaɗi taguɗo o juuruɗa no waɗima côté majjuɓɓe andan ko andete ɗum mecci portoji ɗi moƴƴa noon to honno mawɗo taaruɗo mo waare mum fayda hewti ka fokki muɗi bo ɓe konti ɓornotoɗo noon ma wawɗo noon ko arriére ko ɓen sali adna o yaara yeeso ɓe wi ko honno sifa o daroto waɗa en ko haddi yeeto en annda hay hunde en professeur de université ji ɓurɗe mawde tun e nder aduna Allah mayliɓe mo nde wotere
ɓe yiidi ɓe haldi ɓe fotti e mostu hande tonguɗa on no ɓoobi no deeɗi ɓe fottano e mostu ɓe jooɗi. Des grands professeurs canadiens qui enseignent dans des universités les plus célèbres à travers le monde. Saykuuji moolanaɗi doctorji professeur ji saponiiji jannguɗi haa ɓen ɗon no anndi hari ko anantan wiyata ɓe jaccano janngi. Duuɓi capantati ɗan a bonni tamma ɓerdini tamma few mi se yiiduno law mi yeetatonoma ɗum e nder feccere aya nde wotere jaha aha to no wawi la wolande ɗum o janga aye ɗe laqad halakna al insana min sulalatin min tin min tagi neɗɗanke o no Allah sifori noon ka suratul mu'minina tawi haray kan on wawata ɗude ɗum fof seɗɗidira no iwrata ɗa o artaɗa no iwrata ɗa o artaɗa ha ka fen patron o wi summa ansha'nahu halqan akhar iɗo andi kamɓe ɓe anda summa ansha'nahu halqan akhara ko haɗa ɓe andi ha joni ɓe andari ko honɗum Allah fandi summa ansha'nahu halqan akhar ha joni jusqu'à présent andi o wi'ugol ne gettimo toɓɓere mani o waɗi leɗɗere ƴiƴam min takkitew min waɗi ɗum ɗo ko ha ɗon ɓe andi summa ansha'nahu halqan akara ɗin gundoji soomiɗi ɗon ɗum aljanna mawɗon eskite ɗum ha jooɗi o haali ngalaw wonɗo ɗon on par ce que ɗon andi processus embryologique en matière de la procréation. C'est mystérieux, c'est scientifique, c'est miraculeux. No neɗɗanke wonirta spécialiste fi mum ɓen ɓe andi ko piiji ɗiɗi wonata neɗɗanke o ko ɓeynata ko sperme ko on sperme qur'ana wi min ma in dafiq kañum e spermatozoïde sperme ko ndiyam ɗam Allah wiɗa spermatozoïde ko kulloy wono hoy koye neɗɗo ɓiɗɗo adama e nder toɓɓere wotere maniyu toɓɓere wotere ɗan ndiyam kulloy wono hoye ɓiɗɗo adama koye ara wonde 1 million kulloy e toɓɓere wotere 1 million de spermatozoïde e nder sperme goto sino ko ɓuri hawa hurɓinde kon ko ɗum waɗi ñande goo e marɗon journaliste jo Aboubacar Camara le chroniqueur scientifique mayoɗo gando molanaɗo wiyeteɗo Pascal Lissouba laamike Congo Brazza hiɗon andi on ko kulli ko savanjo gandal tele matengo ko wiyete microbiologie kañum e génétique on gandal hawningal ngal tigi tigi on miɗo andi noon kulwal angal no barkiri miɗo fofuno ka lekkol ha kono ko wiyete génétique ko min ngalɗo e ɗum ha hande meɓal toɓɓere ɗaɓɓade munde ha min ɓortodiri
parce que ma ko ñol mo ñarmaade woni e mun ko gandal wiyetengal génétique kumpi ko ha feƴƴiti joni noon pakkalli tuba on o jannayi portoɓe ɓen ɗum aduna allah on fof ko numéro en premier dans le monde c'est le matingo génétique on e microbiologie on o gollani OMS on organisation mondiale de la santé duuɓi heewɗi sous la haute toiture des nations unies national ay o laaɓite Congo Brazza journaliste ɓen on yew posanimo question ji direct o wi an Pascaly Suba a gandumo wonanaɗo minen meɗen annduno fima ko jannguɗa ko fi microbiologie e nder microbiologie e génétique ko jannguɗa kon fof ko honɗum yiiɗa ko ɓurma ngaƴƴinde e koye kulloji o wi kanko ko wiyete kon différenciation cellulaire c'est-à-dire o wi nde hunde no nalɗinimmi kañum e senngol no ɓiɗɗo adama woni hen o wi nden toɓɓere mani yuwokere nden nde woni e muɗum kulloy wono hoye ɓiɗɗo adama on ko ɓuri 1 million kulloy ko honno ɗum fof nangi direction goto yaha e vitesse wi gooti saabu qur'ana wi hino hawji komin ma in daafigue wiyete ɗum ko ɗum ɗo neeɓi kuma no rewde e hoore mum feƴƴat ko ɗigoyne sa no tardeɗa fa reweteɗo e hoore mum ko buu komin ma in daafite jiɗo vitesse wi molanagi ko koye kullo jokki kom hino daga kullo e 1 million ko gootum naɗi e nakatoy selata ko ku wonata daga o wi ko honno gootum sottori e nder 1 million ko ŋaasaki ko barmali ko yeyta ko wi'a ɗon ko jooɗoroyno siko woppi kadi no jooɗorte noon ko probléme ɗiɗo wonata o wi ɓay koye mi haalu goonga min ɗum ɗo no ngalɗinimmi Aboubacar Camara wi enen ɗum ko galɗinma ɗon kon ko yiiɗa ɗon kon ne hara gonɗini Allah sifa ɓen ko no woolirante on tawi tigi tigi on ko hawniyino ɗon waɗaka e ɗiɗi si wona ɗum ko ɓurɗo fof jogade gandal on anditi ɗum koyno min faami ɗum ɗon hiɗa gonɗini o wi miɗo gonɗini wo ko a julɗo o wi ko probléme personnel an ko min andi Pascaly Suba ko ni jaborno ko min andi si komi musulman islami musulman kono noon mbiɗo gonɗini awa on karkil mo wi ɗon no ɗum aratano seeɗa waalo ka waali ɗon tigi ko on karkil Allah daali dow to lam nakhluqkum min ma'in ma'inin wa ja'alnahu fi qararin makinin ila qadarin ma'lumin fa qadarna fa ni'mal qadiruna ko karkil eɓɓaɗo mo tata o ratata ceerno Allah tigi daali fa qadarna men eɓɓi ɗo ndiyan ɗan iwrata noon ka gorko on e ka debbo e vitesse ji ko ɗan arrata ko min eɓɓi nder kulloy wono o ɓiɗɗo adama o min karkili ko honkum salata min pilasi kon ɗon duwa wonde ɗon min eɓɓi kadi koko wonata ɗon kum sanza ko woniroyta noon min eɓɓi kadi ko beru leddidel ko wonata ko honno fewndo honde tuma peɗali ɗi watte ko piji ɗin fo watte Allah tigi manti o wi fa qadarna fa ni'mal qadiruna tamba meɗe wawi eɓɓude ne awa ko on karkil molanaɗo ɗon ngalɗini li Suba tigi tigi o wi kanko no ngalɗino par ce que andi ko wiyete scientifique ko observe ndarowo piiji phénomène ji ko yaata na kanko créata ndaroɓe fii jangol e ngulendi e ɗuma ko ɓe moƴƴita jangol ko kamɓe sensibilirta ko ndarugol tum hare ko ɗum waɗani hoore mum no waɗi ko woni yiltindirde ɗum ka ɗum mawɗo on sifanimo ɗum ha gasi o wi ene mawɗo on to jannguɗa ɗum ko jannguɗa ɗo joni ko honɗum ni o wi ko alqur'ana ko honto ɗum woni koye deftere kaariri ko hombo addi ɗum honde tuma ɗum jannga ko Mouhammad oya au 7e siècle on sa yari université hay goto ala e nder aduna mawɗo wi ndar moƴƴa komi wi kon si wopodiri e ko janngoɗa kon andu ko jannguɗa kon fof kam perdi saabu ɗum ɗo fenata sabanjo o wi ko ni tigi mi anndiri o wi mi gonɗini mi naati l'islam e duutinaali koye haala o nangodiri ɗon ɗen e géologue jo géologie ngal no yowiti e fiidi leydi
kono hara ko laare leydi ndin kañum ɓe moƴƴinagol leydi ndin no ndi fuɗɗori moƴƴinaade eno ndi defori noon haa leydi woni haa no koode ɗe woniri haa ngol ɓuuɓol e ndi nguleendi lare ɗen no ɗe wallinira noon no woodi partie ko e ndeer géologie ko wiyete stratigraphique l'étude des couches no ɗiɗo piiji waalori noon tigi ko ɗum ɗon wiyete géologie o wiyene kaalijo wina wo Arabie Saoudite yiiɗa ɗo fewndo ɗo no wuli kay wonay 40 degré à l'ombre ɗowdi nguleen ndi ŋewtay 40 degré tigama noon degré kono towiri wo wuliri no tippori wo ɓuuɓiri 20 degré no wuli ɓuri 19 degré te tippike haa woni ko à 0 degré ndiya wontata glace no ɓuuɓa kadi ley 0 degré no wona moyen 5 no wona hay moyen 50 degré kono fewno ɗo résistugol ukkagol e yiite wulunge à 100 degré goɗɗo no ukko yiite wulunge à 100 degré o def o sortoyo few o wonta kono mo ukkike e ɓuuɓol ngol moyen 50 degré résistance ma konko fikkete gon kala o kuulodiri heña ino wona le moyen 50 degré kem ƴetti compagnie ji avion ndi jane ɗeya ñande aɗa naana kabon avion ngon ndi aroyi haa dow ton ene ko sifantuma fof wona e nokku goo ka weeyo ɗon en tawa e température extérieur on ko moyen 50 degré tawa Allah gandu si vitre hum tubike ɗo ɗum henndu ka yaasi naati fof congéla e woni nde wotere automatiquement henndu ka yaasi ɗo ɗon somi naati nder ton ɗum hara lanni digram hara yewtama ka sukaaɓe o wi enen ndi leydi Arabie Saoudite hande wulirdi ni tawi ko jaarendi laaɓundi poy wona leggal wona caangol wona nees hay puus tanga wuli est ce que arino e tango tawi l'Arabie Saoudite oɗo golfe no Arabie Saoudite ɗum ko leyɗe wonɗe ɗon on zone ɗon foppana ko wiyete imarate en fof wo est ce que arino saayi go e nder o aduna tawi fewno on tawi ɗen leyɗe hino wawi wanowa Europe ma ɗum wanowa Afrique tawi leɗɗe no e mum pitaaji no e mum ɗi hino e mum ndiyan no ila ɗum woodino e nder ko jannguɗaa géologie ko o wii fewndo honde o wii ka l'air glacial andi géologie ko air ji ade kam mbiyen ma sifa ɗi piiji no ɓuri mi anndude ɗum donc o wii ka air glacial hara Arabie Saoudite ko ni ɓunniri neige tippoto leɗɗe no woodi no wawa ka min Fuuta Jallo pitaaji muɗum makka hari ko noon wayi mo makkaari wayi noon o wii enen est ce que hiɗa taññini kadi ka ñande goo kadi makka woyta kadi wa noon leɗɗe arta e mum canɗi waɗa ɗiɗo fof wona o wi ni wonayi oyni d' ailleurs ɗiɗo cyclone ji oɗo poussé maareji ko ndiyam ɗo woni naatude Europe liɓi ɗuuɗi wo ko gonngingol wondema effectivement ko préparation changement climatique on automatiquement siwra télématengo ka leydi golfe hammiroya télématengo ka leydi occidentaux o wi ɗum ɗon ko obligatoire pelle on wiɗa hooli ɗum oyni hi koye gandal laaɓungal kos naati jeetaade haala pulaar ko gandal laaɓungal kos tigi tigi wona pe naati jeetaade o wi awa hey kon menen nelaaɗo amen o sallllahu alayhi wa sallam maakanino men fii ɗum mbi o maaki ɗum wondema Arabie ɗe leyɗe golfe jogiiɗe jaare ɗo hari ko leyɗe jogiiɗe ndiyan e leɗɗe piiji ɗin fof wondema kadi ɗum wontoyay o janngi hadis on nela sasama ka maaki ɗon hadis on ko imam Muslim filli hadis on o wi nela sasama no maaki garngal ngal darotaako haa ndi leydi Arabie Saoudite wonta leydi hecciɗundi ndi canɗi ilata e muu leɗɗe pitaaji wona e muɗum ay oɗa ka géologie janngi faamiri noon rasulu savant on kañum haalino ɗum neebi o tappimo ɗon kadi tenen ma hannde gande ko yewtete gande arɗe par exemple oɗo science wona oɗo atome wata haalde fi mujata ɓurano ron ken haalde fi science on ko ɗum waɗi wiyeten no woodi termiji wolte ngata ka buy annataade oɗo atome ɗum wiyete zarra telemma tengo ka o science mo yoto moƴƴingol avion ji kañi ordinateur ji e porte appareil ji ko wiyete atome zarra jouit rôle important e nder muɗum oɗo zarra
jomiraɓe gani scientifique ɓe neɓirani noon ko ɓe andi no woodi ko wiyete data l'atome ɗanni tala plus petit de la matière ɗum ko fanɗude e matière ji ɗi e hunde nden tigi tigi ko gantingaɓe andi alqur'ana tawi haalino ɗum neeɗi oman yamal mithqala darratin hayran yara haalino fi ɗum neeɗi felliti ka gandal maɓɓe wondema ko wiyete zarra ko wiyete atum kon ko ɗum ɓuri fanɗude e ko woodi ko fof alqur'ana ko qarni jeɗɗaɓo 7e siècle andini jama on no woodi kadi ko ɓuri fanɗude zarra kadi wama yazubu an rabbi min mithqali darratin fi l ard wala fi sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin. Allahu larɗo subhanahu wa ta'ala dani wirnanta ko jooma maɗa oɗo ko fotata wa abbere zarra nden gasi wonde ka kambu nden gasi wonde ka leydi scientifique ɓen ka saldi ka jangete ka lekkol ɓe haalay fi atome constituant atome mon à l'état libre ha ko dow woni ma ka leydi ɓe haalay alqur'an o wii si tawi ko dow sika ka ley par ce que simo zarra on sino dow no mari ko anditire simo ka leydi mo mari ko anditire jannguɓe fi ɗum ɓen no andi fi muɗum ko Allah yewti fi mum woni ka kammu woni ka leydi wala asghara min dhalik wona ko ɓuri fanɗude zarra jakka no woodi ko ɓuri fanɗude zarra ka ɓe puusi alluwal maɓɓe ngal ha gantinga ɓe tawoyi e neele wooday ko ɓuri fanɗude zarra sabu zarra ko ɓe wii ko hino ɓuri fanɗude hino sendito si senditiki ara e ɓurti fanɗude ka sendito ƴetta pattiji ɗiɗi ƴetta neutron kañum e protron e tawde ɗum kadi senditagol zarra on kadi ɗum kadi ko aya alqur'ana Allah daali ko woodi ko fof ko ɗiɗoyi min fihum e madame min kulli shay'in halaqna zawjayni la'allahum yatadhakkarun kala hunde min waɗi noni ɗiɗi tayle pellet zarra on so senditike ko noni ɗiɗi côté goo ko neutron côté goo ko ɗum protron ko ɗum wattati ko wawa nafude goɗɗum si woni gooti ɗum donca fusa e hunde fof ko woodi kon fof noon ko ɗiɗoy kala ko yiiɗa a yiiɗo ñuuɗi andu ko imma ko monsieur hum ko yiiɗa ɗon ma ko madame hum kum kono kum kala no mari gorum e deyu Allah ko ɗum waɗi Allah on processus scientifique mo wallanaɗo ko Allah waɗi kanko tigi o haawi subhanalladi khalaqa al azwaja kullaha mimma tumbitu l ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun to ko noneji noneji woni ko rabbu samawati wal ard tagi ko tenamma hande gande ko wiyete hammiren dowga kon ko wiyete kon la conquête puissance ji ɗin ko ɗo woni yonnodirde mo affaire mum ɓuri fewirde dow ga o on wiyata ɓuri an ala joni ko dow gasuta puissance ji ɗinle towno ɗo ko ɗi ɗiɗi ko union soviétique ñeɗe états-unis d'amérique jarolle kawrisi o yi dow ga ɗi ɗon ɗey wiyama ɓe welama wiyama ɓe taɓuri kono dow ga on so yi américaine ɓen kala ko yiɗi intérêt yiɗani leydi mum intérêt ha yewte américaine so yi milliardaire de américaine ɓe ƴetti 24 millions de dollars haddi riisi wi hollelan dow ga ɓeyle amérique kañum kadi no yaade ko ga o hooli ko kamɓe kadi e ƴiyaade Yuri Gagarin jikki ɗum ko en 1965 65 donc ko kamɓe adi e hammirde dow ton ɓe mantori fii dow ton on ha o takkiɓe ɗoŋi fii leyɗe goo kadi e wiyay kun leyɗe kono aslan na leydi hana wiyeede yani planète sekkode ɓe yonniɗe ɓe yiiɗe jeenayi molanaɗe ɓe anndi e placori e nder kammuli ɗin ka espace ɓe anndi ɗum ha gati eyni way e ngabasi e nangguili piiji hono kaɓe wiyata ɗum alqurana wino ni bi wasama'i zati buruji alqurana gaynino haala wasama'i zati buruj par le ciel et ses astres onon net ko ni ɓe firiri ka faransa wasama'i zati buruj par le ciel et ses astres ñodiri kammu ngu'um kañum e koode molanaɗe planète je ko woni e mum ko ko wiyete buruj ɗuma hunde janɗi ha nde wirni piiji buyi joni noon no woodi yoga
eɗen koode wonɗe dow tawata hoodere wotere no ɓuri janɗude o planétaire mo wonɗen ni. ndi leydi ndi wonɗen mum o planétaire ko rapport e ɗiya planète ɗiɗi tiiɗe ko toso kunni ko ɗum waɗi qur'ana wi wa sama'i zatil buruj ƴaangi goɗɗum no dow ɗo ko hawni ko tagu ɗo andi fi tom kono o wi ɗo o wondiri e kammu mum e ko woni dow tom kono ko jannguɓe fii mum ɓe yiyata. Allah daali wa laqad ja'alna fi samai burujan o wi wa zayyannaha linnazirina nga anda yiyal ɗum na yiyata jannga fi mum min tuɗini ɗum men laɓinani ndaaro yi'o jannguɓe fii mum ɓen haa luɗɗi en no mari alaji ko yiira waɗo si ɓe ndaari ɓe tawayno labaha wa zayyannaha linnazirina. donc ko ɗen koode woni ko qur'ana satti fi muɗum andugol noon e ɗen koode ko honde e mum garte e yaheede kono ndaare ko ɓeeɗi kon toujours ko ɓeeti wo qur'ana haray si ini bornoje mum ɗen lanni ɓe yii koode ɗen ɓe anndi goɗɗe majje no yahee kono ɓe heɓaali hay nokku ka wonotoo wonaaki taw par ce que Allah wiino ko gaa wonete walakum fil ardi mustaqarrum wa mataun ila hini kono dow gaawon wonaaki taw yahiiɗa yaade nokku goo hay ko foofata ko nga naɓoray on neɓoytaake woni naaki wonota ko kadi qur'ana gaynino yewtere wonota qur'ana gaynino ko ga ko ɗo wi ko ɗo woneten jaaray noon ko foti Allah talaaki kadi ye yahu joni si ɓe wi ɓe yahii dow ga qur'ana neeɗi ko wi e ye yahu toon uli zuru maga fi samawati ɓe yiyataka ɗum ɓe anndu ko woni dow ga ko yahe anndon ko woni dow ga alqur'ana wi yahe yi on annon e aya goo Allah o lanto on sipi fiha ɓaawo wi yahe ɓaawo wi yahama kono ko bandi yahi wa kam min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun. Allah daali heewi ɗuuɗi e kawetaaji maadeji monanaaɗi ɗi mi annditirte wonɗi ka kammuuli fi samawat ko jam'u sama ko wiyete sama dans le langage français ko espace ko wiyete ko français wiyata ko ɗum wiyete sama ɗoni noon hino waawi wonde hara ko kammuuli jeɗɗi ɗi no waawi wonde hara ko ngu kammu wootu ɗo hino ɗo ko espace ko sama wonɓe amérique ɓe si waɗi ni ko sama wonɓe japon ɓe si waɗi ni ko sama isi awtodiri samawati on faami donc heewi mandeji kawetaji molanaɗi wonirɗi ka pas dow gaaɗi ɗen koode no wahuma an ha muɓeydo eɓe ɗurni oya ay leyto wama tuhuni l ayatu wa nusur an qawmin la yuminun to ka guli duru leyto ka yunusa nodata on faami donc en daaray tawen an daare alquran no sifi fi ko woni dow ga kon e ko yaata kon kon fof no sifori alquran on sifo aaje ta ko aaje tawhid ko an ko tawhid o jomiraɗo gangal science o wiya ko mingal arani na tawhid few ko mingal arani hono ko subhanahu wa ta'ala daali kon man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yas'adu fi sama no ɗon ko haale waami no woodi ɗo ko haale Allah daali kala neɗɗo mo hoddirani peewal o fontay o yamgana ɓernde nden dina kala mo hoddirani majjingol o pijay ɓernde nden o sokane wa'a wattay ko wonɗo jawde oɗo aya science janono e makko ɓe fokkitirɗo dow gaa oxygéne on mankay kono ƴawrirɗa dow gaa won dow fooke ɓeendu mankirta si foofaka nde gaɗata ko ɗum waɗi avion je ɗe fof no woodi yimɓe hara ɓe mari pénurie d'oxygéne tawa ɗuuɗa ko ɓe jogii kon hara ɓe maɗna ko ɓe sokata ine gama ɗuma ɓe no wallitore ɗuma oxygéne mo ngon ɗuuɗa dow gaa haray mo fanndi ko réserve avion on jonnata ɓe kamɓe ɗingal to wi gaare no waati ɓe yewtey ka lewru ndaari jakka no fewrata ga o oxygéne o manque si tawi foofaani ɓernde kadi ko a yoora innama yasa'adu fi sama
sifa ɗum sifota ko lannata discipline di scientifique hayde alqur'ana ko sifi yewti fi oɗo science holli no hettimo wonaaɓe goreeji no takkimo e leydi tigi tijo ko ɗum waɗi eɗen ganndiɗuɓe ɓe seeɗa mo hiɗani tumbodirno e mum goɗɗo e maɓɓe wi savanjo canadien jo o wi ce livre est étrange. Il nous enseigne le passé, le présent et le futur. O wi nde deftere ɗo nde no hawni fi mum nde no tinnina men ko fikkita ko gonga nde yewtew men ko fewni nde yetto men ko arata on kadi o wino la ilaha illallah o canadien japonais jo on hakke ma ko mawɗo o yewtata kon ko yewti o inna allah o wi ki allah wonɗo wolde ɗi piiji fof himo sikka awa ko professeur jogo université nokkel kaari on kay ko andi kon fof ko jangi kon fof o mo woni wiide allah no wolde joni noon haande on nan no wiya allah o hammi sali gibla ɗum no okki tun e laboratoire ji no fusa gande on faami o wimo ki allah ko woni o mi rencontre alimo taw komi jangi kon fof mo wolude ko on to université ji ɗin o woni o inni ko taguɗo kammurɗi geɗɗe leɗɗe ɗen geɗɗi neluɗo mouhammad jonnuɗo mo nde on o inni awa on no andi piiji lettele on no andi piiji ka hay ko ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a embale on no andi piiji mawɗo on wi ɗum piiji on donc e gandal ɓurgal luggude e tango ɓurangal andede kala waɗɗo l'école haray no andi philosophie na gandal samatila philosophie ko gandal jangal molanangal tewno ngal feeñi e zamanuji jomiraɓe gande philosophe ɓe molanaɓe hari on say sa wiyete philosophe jo ko ma janga ko jangete kon fof si weeɗa philosophe a wona physicien wona mathématicien chimiste astronome géologue sociologue jannanangal gandaɗen fof a moƴiniray anda wona théologue jotti heɓa titre wiyeteɗo philosophe ɗum wanno on tawi kamɓe jomiraɓe gande matiére ji janngaɗi fof mo kala ɓe wino ko ni ɓe no taarih ɓe wi kon ɗum no wiyete philosophie kamɓe jannguɓɓen fof ɓe wiye ganda ko wiye ngal gandal ɗumngal mofti ko janggete kon fof mo kala wooli ko mum kam gando goto e maɓɓe no wiyeteno Pythagore wi la philosophie est l'amour de la sagesse o wi gandal wiyetengal philosophie ngal ko yiɗugol ko wiyete sagesse ko ɓurkano ɗum ɗaɓɓa yangano ɗum ɗum woni sagesse ko ɗum fiyete arabe al hikma naare kalimatu hikma no suufito e hakkunde philosophie ji fuu molanaɗi o wi ko wiyete philosophie ko yiɗugol ko wiyete hikma ko ɗum waɗi si Roger Garaudy gi kulli gandal français wi molanangi windugi defti no wiye le traitement philosophique de Roger Garaudy la biographie du 20e siècle ngi fotani defti ngi wiyal defti annasara faransa molanangi no ngilan tan ha yewti ngin defti ko ɗum waɗi ni ngi fotata kono ala ko acci defto ko wolete ko e ko feƴƴi kon e aduna ko ɗum waɗi so wi ko le testament philosophique de Roger Garaudy yani testament ko no ko wasiye philosophie Roger Garaudy o ɗum ɗo mi wasiyani tagore nden o wi deftere la biographie du 20e siècle sira 20e siècle ko fifi oɗo garnu molanaɗo ko ɗuuɗa ko acci ko winde nder mum ko woni kon fof ko sakkitori ko wiyeteɗo Allah o ko o goonga ko wiyeteɗo islamu ko ɗum woni diina goonga o wi ɗon si tawi ko wiyete philosophie ko yani ko sagesse ko wiyete sagesse kon ko hikma haray ko woni jomiraɗo hikma on tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗugol hikma ko yiɗugol Allah Roger Garaudy wi ɗum e nder deftere makko nden o haali toon konnguɗi tawhidi molanaɗi no jeeya e ko o wi ko Roger Garaudy o wi ce n'est pas ce que nous disons de notre foi qui compte mais c'est ce que cette foi fait de nous wona ko wiyeten kon wondema e gonɗini wona ɗum koko gonɗinal ngal watti en kon
abono ko sen Oustaz Taibu ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendo mo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana Oustaz Taibu tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fo ko ɗo tun abonoto